Iya, mamu naliswa September. Tukonya konya po. Iya, ndio ni batok ya ko topika nyimba tulikaru Iya. Topika yoza kereka. Kutia bwindo tukwise. Pada nyeme hana modo patambari. Pato ndinga me focus ko kereka tukwise. Pato ishavari ka focus ko kereka darwe. Shuna do set sisi no kereka do tua no vinavi heviaro pekembi. Yeah. Dio ni bara no roto. Yeah. Kumbara meroto mwasha mukadona. Menja fana ineta. Pada washi nene. Yeah, mwasha si tfari por vedere mwe simna mwasha pari nombe po nji mwasha mbepo yo lasta yo pombe po yo kukatuka yo vakaendo. Ya edet fare mo process kukumba kusha mwasha ngoki hapo na mwasha wari no vinambia na mkandoha simuna mwasha o vinambia ngombi no viwara peke mena nji viwara mbari mbia muneri wa simbolo no siserano. Ya eye kunji hwa jo siwa viwara bikomana situ vembe simasha beku paharush amisimesha onji paru mbisitefi simangono ya missing ya simuna mai ko kumbari pumbari nenjo mbepo nyima tupa kukumbiranchi. Ya simangano atu hakani itoru kagano kusha kwishamba meya kuingira kuna kusha ya shaudokia sime murasha mwashanje odo kereka do tukiseru mu aitanda kereka nakaino shinda na muhona odo ngeshefa ndakurama uriri. Ya odo ngeshefa ndakurama kusha shwa na osha shwa kama kereka tukise ko life kana ikana ururi poga nai kaonja mongara mjumba iso kukama minasha potfingi wandumba vena no amasa move. Iya sina shiu no morning andu na wiko mavenda na vimbi move kusha sisi na shikarapo shodo kuwana shodo kuhita kereka tukise ukara mo stede kukotoka ibari. Ya kuna mengire kuna kumosha mkazana kusha mwasenga utokurira shodo kurira ne kusha no ukura nyomba na jo tukise mwasha kuwa utokaenda kusha utokuya kasa no kapendi pu makaenda nako opo ami eza poku indoro then padanje ombe ponya tukumbira ombe ponya itekanji siname oku twapo mokaviti yonga komundo uhe nguno muhoko po mundo uhe nguri mokereka tukisarikane okereka tukise kaino sina na muhona number 1 okereka tukise no simbanda akapeno mbanko memenasha onderija omosha po. Let me ask this question po ngombe bipuri on dikuja over derija mosha okereka ya muhona derija mi mezo kumulongumbiro onga simbithuto ongumbiro ya muhona kana paso tikisire mundu mombeipela kia sutiso mundu kusha suta simariva poeto ngombo poeto ndu peto shikwaye oinambi yake kutatu shida mbungu hiro potu shida inabiasa nangushi oinambi vyari mo testament nyonguru ya muhona Yesu sima na kukwatfa ape kusha osinashi shiungura yari osharisha muhona kupitia mombe ponjapuke kuja vinavi he mo testament njombe. It was free of charge and it was through the grace of God. But tino dio da kereka ndo da tatera kumbipela njonguru nanda shwa hidi mo kereka tukise odo preaching ada odengi dapo ode kamo testament njonguru ongwa memina sapuva muno njolupola yekusha omave pandere po testament njonguru ave onguro siungura hai yo mave nguro singura sha muhona patanje veongura ovingura ombamba no simbanda. Ya ongwaye shuko mombare sina sitenga tenki derisha muhona okeri muhona udhuvira
ongwaye ove shuko ha mombare oshinamea kupura no oshinamea cha munda uhe nguri mokereka tugise pongu no muho ko mokereka tugise mavase kavitinga ko vandumba vetare veni very platinum veni kusha odokereka tugise akade na sina na muhona deri kusha wakiuka mokupangwa yo bahongo tugise ukamodo mbari yo peshe no don blow no don green evari he shimno ve sembi kapena umpa kama kotomata shiwana osha o life ya kana iko murungu mai sirire poruda rume memenasha ovandumbo vekuisa ko okaitieme odokereka tugise the vetera the sidavi yes anyone can do that mundu hema ene kuvetera pada o problema ike hapo kusha eye shimasa kukukumbira kusha o mbeponjo hako hagenjiri movenji ikoke o hanjikabe no masa minasha owo vengurisa masa yondores nushiwana mosha o shimongurisa masa ondorera o mbepo njiri move kana irambo yoshimbanda shina tenga meminasha light is the only thing that can chase darkness out. Onjerera osina shimwe shimashina kupitisa ondorera dirisha upakehi ondorera po upakehi mapando ya satana. Kuja katuto kuripa havandu menasha mova masenina ya shwe gie kuvadewa monjuo no kwalu mbesi yakora magaduka inde hanje washiti hanje wakaswa nokuhena mutfaro mbwa kutwa kumanuka wakare mundu okuparakata nokushidi hanje kwa kalat ya odokere kazo tugise sina shida memwa somewhere in the 80s ya zautira koshawana kuzautira mama nujende namba dempi odokere kakavina mbishe vya unjorure vya oinambia utamodo 80s no donga pimba popedo mbori ya kuyashuana usha odokere kazo tugise kaena sina na muhona sina tenga opudo kumuna mo shawana odokere kazo tugise da takavara o shawana o South odokere kando tugise da takavara memenasha omwana mbulipo ve pandeka na abantu no bize ni na bihembi ya abantu babe pande kwa mongaro kusha men matukupanga madushi TV ya ishimeja nada shwa kama sisane kido shimwe just a simple one odokere kazo tugise de kano no tuhindo yokutokinda ko muronga metero shipirenda mutapa bahama kombana muronga kombana dina yo mitimba yo nambo muronga mpama muno mo background ampa ya ongwa odokere kazo tukise si de tfavandu ko muronga do waro kuripura po useka ma shalo ja kuno ri hindo mari ko monda ba kombae o ri tfa muri hindo no kind. Number 1 muhona ka ngura no vina viarwe penje no mbepo peno mbepo yimi jisana jo marine spirit da mbepo njituri yake hiyo muronga o spirit da nji kutfara mo ina vingi peke ya it's so deadly to be honest ombepo ime onde no marine spirit da meshwa terisha watoringira muyo na po ari no ombepo do marine spirit na ombepo ime onde nji hanyandisa vandu nji mai ku zepashimanga po mai ku sarautisa po mai ku nguri na vingi peke o uno ndir mekara o kari mundo kuvero vio de no kushita o vandu mavet farando ko muronga ya simuna hayo prome maika koho vandu momea muronga dedi kusha momea ngakumuka koho vandu munombepo hakoho kenyituriramu ongwa shoot fara vandu ko mea it's an indication of kusha o the marine spirit no imbana ina biungura pamwe kusha it's nas prome jishit fanya prome makumoka koho momea mongwa ya shwa koho momea magusha ina mabida poko kushita ete ko monda no mbait faroki enda mo sin fari mo kere ko tukise and it helped nothing
I'm a living testimony. Kapena sina vatera modo kereka to tukithemba kuma kutwa komia muronga na na ihembia sanagi. Vanba other tactic za kusoso the income move. Ogusha oboveka ni bina usha tunotrepa munde masoka na vinga pi muende konango mugashide na bihembi. These are all just tactics they will yovango tukwithe. Yeah. Inavi kapena sina simashi sako ondorera. Penye no me poya muhana Yesu. That's one thing for sure. Mwene kuinda ko simbana mwene kienda pi akuhe kumoiri. Maene ku isako bruma isako kanjerera kima twapo sina sime siko onandazi wako toka na pata deep down ove mukaka monto moyarwe menagusha kono isako ondorera. That's one thing for sure. Sure na mbori. Sharo no sina me ako kutoka shiri pogusha ova hongo tukwithe ove ni simavese kama posive ka service ove nda ko vimbanda aveka koho iyo nganga po iyo vimbanda puma eka koho na kusidavi osimanga vetano ngabe kutoka kiu kama mokereka tukwithe ongwaye wan siva tanro minyo vyao ave nguro shinguro sha muhona ongwaye mokereka tukwithe muka otukatu ko twingi omuka ovahongembera puno vanashi vakalona vahongembera puno vanashi vakaenda vandu ina vihepira modokereka tukithe ongwaye mokereka tukithe shimukara vandu vengi mbeno miti inabio mwara kuripura kuja siname kurere derisho no muhoko nguri mokereka tukithe rikana kana neko kuoko pitisa mokereka njo mudu mumbo teko mia matalo kokara no mumbe mudu maparro nduge poma mahare o mehoye paturuki odokereka tukithe kareno sina na muhona deno sina no simariva numunda uhengurambiro simariva o satana. Money is the root of all evil. Omoko no sina shiri moso kungura sudo 15 decent 15 decent jira mo rogera kandino o anupuve sekela omoshambi be yakove mbaito uzo kove komuhongoro tukithe munjira sa sudo 15 decent mensha men uisa ko sina shiri kombandanchi ikarando ngombo ikaita shorive hapo imeria havi mavidu pia vihemshi derisha mosha ngurosinguro sha muhon ongwa shwenza yongoro unji kumbire o mbepa de henda za hako ndiri komandanje de tek ongwa shimeso kusut kuja vandu veri moto kuisarika ne paturure omeho mupite modo kerekanda it's just ove okugurongurisa kusha ove uyenda ko shova thengo. That's one thing for sure. Shuri modo kereka tukise shwana mashonjire ya tako ko shova thengo ori kona kumui mimi nasha ovinambingura po altar mo kereka pomo po nape puma mukumbirembo ndokumbire ndumukumbanda shwana onja mundu kuri momba moka mo deumbo kono kakano njamo moka no life anji hakaenda mokara no life anja frustrate ko kupwa kono mukaendu kono sikwa inavihembi minasha ove ukumbira po platform oferkiet kuja sina memura jarika ne ritanore minyo vyenu ya njongunyo ko muhona and worship God in truth and in spirit muhona muyapuke kaungura na ondova kaungura na vina vya mbi no donjonde no tuma no viko decide modo kereka together. There's lots of things happening omuhonge munene nene mo kereka uno meeting waora uri makama kunindi munga meke kuronda kombano altari makumbira vandu mashiti anje muni njondo vanje nayo morut maye kutwa komano mundu warwe kulambo andi shootera vandu nasho idimo shota vandu mbida mo kereka tukwithe vandu basiona para ongwa minamasha o nyose za torwa vandumba mwaina ndasima ko bishop ovi kwa ye vandumba vatora inavya au kumangira mekutu aja kuna hamamba uyenda ko vingura kaungura iswet ka ungura shikwa ye kokotoke simara shunasho wakanja pokereke hapo ove muni mokeri tungaru ove muni mo utoku harau ne o simari va simotfa mombanga si ha me kusha mungane shike kuvatre mo inavya uya no mamge tegimarika ne shuno muho konguri mokere ko tukwithauri suwe na osha kana neko ko pitisa mokere ko rugwisen pitisa semosha nywenye tiende toko kapanganda ukumbire panganda
okahida molokere tukithe muri pahero umba muri pahero vipo kombano ruture muri pahero singro peke shiwana osha okere tukithe kadho kereka la muhona Yesu no mangite kimba uharena